Washukuru wengine mnakuja kwa nyumba ya Mungu. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Imana dusenga, Mungu ambaye tunayemuomba ni Imana ifu. ni Mungu ambaye anazungumza. Haleluya. Amen. Imana dusenga, Mungu ambaye tunayemuomba ni Imana idafite amaboko agaragara. ni Mungu ana mikono ya kuonekana hivi. Ariko ni Imana ivuga ijambo, Lakini ni Mungu anayezungumza neno. ijambo rye bikasa bigaragara. Neno la Mungu linaleta mambo inayokamatika. Haleluya. Amen. Abahanuzi bahanuriye kenshi mu bihe byatambutse. Manabii walitabiri mengi kwa muda iliyopita. Kuva mu itangiriro, Kutokea mwanzo kuva mu bice bitatu by'itangiriro, wa sura 3 ya mwanzo, igihe icyaha cyari kimaze kuza mu isi. wakati dhambi ilikuwa imekuja duniani, Imana iravuga ngo muri uyu mugore, Mungu akasema mwalimu mwanamke, urubyaro rwe, kizazi yake, urwo ile kizazi yake nibwo Imana izakoresha yongera guhangana na Satani. ndiye Mungu atatumikisha kwa kushambulia Shetani. Kuva icyo gihe abantu bagenda bahanura kuri urwo rubyaro, Tokea ile wakati watu wanaendelea kutabiri kwa ile kizazi, ariko bose bagahanura urwo rubyaro ntibarubone. wote wanatabiri ile kizazi hawataliona. Bigera kuri Aburahamu, Imana aramubwira ngo Kafika kwa Abrahamu akamwambia, nzaguha abana bangana n'umusenyi wo ku nyanja. nitakupa watoto kama mchanga wa bahari. Ariko iyo usoma ijambo ry'Imana, Lakini ukisoma neno la Mungu, abana yapfuye yarabyaye wabo. watoto alikufa na amemzaa Isaka. Yabyaye Ishimayeli, Alizaa Ismaeli, abyara Isaka, alizaa Isaka, abyara n'abandi batanu ku mugore yashatse nyuma witwa Ketura. alizaa wengine 5 kwa yule aliyeoa Ketura. Yabyaye abana barindwi. Alizaa watoto 7. Urumva ubuhanuzi yari afite n'abana yapfuye afite ntabwo bihura. Unabii alikuwa nayo na watoto alikufa na amezaa haiko na mmoja. Haleluya. Amen. Ndimo nakubwira ngo Niko nakwambia umuhanuzi wabwiwe n'abahanuzi nabii n'ubuzima uri kubayemo na maisha ntabwo bihura. alikutani. Ndabeshye. Ni uongo. Muri mwana Imana yabwiye ko izagira abagore abandi ikabagira abagabo, ariko ntabwo muri abo. Ndani yenu kuna wenye Mungu alisema atawafanya wanaume, wengine atawafanya wanawake, lakini hatafanyika. Hari Imana yabwiye ngo ugize umunyacyubahiro, ariko kakanya baracyagusuzugura. Huko wenyewe nilisema Mungu alisema kwamba nakufanya wa heshima, lakini leo unaona sana. Hari Imana yabwiye ngo muhaye kubyara, ariko uyu munsi ntabwo urabyara. Wenyewe Mungu alisema kwamba nakupa kuzaa, lakini leo haujazaa. Hari Imana yabwiye ngo muhaye akazi keza, na none uracyari umushomeri. Wenyewe Mungu aliambia sema nakupa kazi, lakini haleluya. Ubuhanuzi tufite n'ubuzima tubayemo biratandukanye. unabii tuko ndani na maisha tunaishi ni tofauti. Haleluya. Amen. Ariko ni ubuhanuzi, Lakini ile ni unabii, ariko ijambo ry'Imana. lakini neno la Mungu. Haleluya. Iravuga ngo ijambo yahozeho. Nasema neno Ngo yahoranye n'Imana, alikuwa pamoja na kandi yari Imana. alikuwa Mungu. Aho yageraga hose ntabwo yajyaga abwira abantu ngo bahanurire. Aho yakwiye ahubwo yakakubwira agakira gukira. Uwo munsi ugataha wakize. Uwo waje ijambo Kristo yaratandukanye n'abahanuzi. Rero ujya kubwira ngo ijambo ry'Imana agiye kukubwira, uritandukanye n'abahanuzi baguhanura. Uritandukanye n'abakubwira ngo Imana izagutabara. Uritandukanye n'abakubwira ngo Imana izakubarisha. Abo barahanuye, ariko kandi ijambo Imana yarugiye kukubwira umunsi wa none ngo ntabwo mukiri umuhanuzi ukuri, ahubwo umunsi wa none urasubizwa n'abwawe uyu munsi wa none. Haleluya. Twahanuriwe kenshi. Nitabiriwa sana. Haleluya. Amen. Twahanuriwe kenshi. Nitabiriwa sana. Ariko uyu munsi tugiye kumva ijambo ry'Imana ritari ubuhanuzi. Haleluya. Amen. Ubuhanuzi ushobora kurutunga Unabii unaweza kuwa nayo, ukarinda upfa utabubura. unakufa na uipate. Aburahamu nabwiye ngo yapfuye afite abana barindwi. Alikufa na iko na watoto 7. Yarabwiye abana baruta inyenyeri zo mu kirere. Aliambiwa kupita nyota za mbinguni. Imana yaramubwiye ngo sohoka hanze murebe. Mungu alisema toka nje Ati reba mu kirere. angalia kwenye anga. Reba inyenyeri zose zihari. Angalia nyota ziko. Nzaguha abana baruta ziriya nyenyeri. Nakupa watoto kushinda ile nyota. Afite abana barindwi. Akakufa na watoto 7. Ubwo ni ubuhanuzi. Ile ni unabii. Ariko Yesu yageze ku kidendezi. Lakini Yesu asanga umuntu amaze imyaka 38. Aramwambura aramubwira ngo uhereye kaka. Ufara ubuzima bwawe wikenge. Haleluya.
neno la Mungu. Haleluya. Amen. Mbona akaruhusu? Ile haiko ngapi? Ndagira ngo tusomesha kwa jina. Nataka tusome neno la Mungu. Tusomere mu gitabo cyo Kutoka. Tusomee kwa kitabu ya Kutoka. Ibice 5, Sura yake 5, umurongo wa 9. mstari wa 9. Wabude tukoresha ijambo ry'Imana. Simame tuheshimu neno la Mungu. Kuva ibice 5, umurongo wa 9. Kutoka sura 5 mstari wa 9. handitse ngo abo bagabo bategekwe imirimo irushaho kurushya bayikore be kwita ku magambo y'ibinyoma. Amen. Dusubiremo. Torodiete. Handitse ngo abo bagabo bategekwe watilie sheria. abo bagabo bategekwe imirimo irushaho kurushya Watilie kazi ya nguvu sana. bayikore be kwita ku magambo y'ibinyoma. Amen. Dusome n'umurongo ku bice 7. Soma ingine mstari sura Kutoka sura 7 Umurongo wa 1 n'uwa 2. mstari ya kwanza hadi ya 10. Umutwe w'ijambo uravuga ngo Mose na Aroni bakorera imbere ya Farawo cya kimenyetso cy'inkoni. Uwiteka abwira Mose ati dore mugize nk'Imana kuri Farawo. Nimekufanya kama Mungu mbele ya Farao. Aroni mwene so azaba umuhanuzi wawe. Uzagivuga icyo gutegeka cyose. Aroni mwene so abibwire Farawo kugira ngo areke Abisirayeli bave mu gihugu cye. Amen. Yicaye. Haleluya. Amen. Ndashaka tuvuge ijambo ry'Imana mu gihe gito. Nataka tuongee neno la Mungu kwa muda mfupi. Birashoboka ko umuntu ajya kwa muganga Inawezekana mtu anakwenda hospitali bakamuha ibyo bita kiri, wanampatia kile ya mukire y'imiti itayimaze hari udakira. ile kile ya dawa kama umalize unaweza kuwa utapona. Kwa malaria ngo ibinini byo kunywa binini Unagonja malaria wanakupa kinini ya kunywa akabimo pakachi anakunywa hadi anapona. ariko yabicinye mo hagati Lakini akikata katikati ntabajeki hapo nake ndwaye ratoka ngo yaje magonjwa inarudiaka hata ikienda. ni kimwe no gusenga Imana kw'Abakristo. Kimoja na kuomba Mungu kwa Wakristo. Usenga Imana ugasenga igice, Ukiomba Mungu kipande ntabwo ushobora kubona ibisubizo by'ibyo gusenga Imana. hauwezi pata jibu ya mwenyewe kwa naombea Mungu. Cyangwa Imana yageze kuri koridoro y'umubwira Neno la Mungu lilifika kwa Kornelio likamwambia gusenga kwawe kuomba kwako no gutanga kwawe na kutoa yako byageze imbere y'Imana, imefika mbele ya Mungu. none nzamwe nawe n'isura. Na nimekuja kwa ajili yako leo. Haleluya. Amen. Gusenga kugira ngo Kuomba na kufanya na kutoa. iyo niyo kiri uziye kugira ngo Ile ndio kile yeye inaenea tu mpaka uzakubwira ibinazaba kubiri. Wanyata kwambia vingine atapata kudanganya. Haleluya. Amen. Tumaze igihe tubwira umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Tumemaliza siku tunaambiwa mpango ya Mungu kwa maisha yetu. Buri gihe tuje mu buzima batubwira umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Wakati tulitambia nyumba ya Mungu wanatambia mpango ya Mungu kwa maisha yetu. Jambo ry'Imana Yeremiya 29:14 baravuga ngo Neno la Mungu Yeremia 29 mstari wa 11 nasema nzibyo nibwira kubagirira inatuma ile ambayo ibyiza ntabwo ari bibi ni mazuri haiko mabaya. kugira ngo mbere umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Wakumbe moja yenye Haleluya. Imana kubwira ngo ibyo Imana yabwira kugira ibyiza ntabwo ari bibi. niko nakwambia yenye Mungu anapanga kutendea vizuri. Ubuzima bwose waba urimo Imana igufiteho umugambi mwiza. Maisha yetu tunaweza kuwa ndani Mungu iko na mpango. Ariko umugambi w'Imana ku buzima bwawe Lakini mpango ya Mungu kwa maisha yako ushobora gupfa utawugezemo kandi unaweza kukuta na hujafikia lakini na uko nayo. ni ibintu abantu benshi badakunda kwemera bavuga ngo ufite isezerano n'umupfa. Mimi tunakuwa nasema lakini kama una haki hautakufa lakini unakufa. Unakufa sana. Niba kugira ngo nawe cyamuzasoma umugabo witwa Samusoni. Kama mnasema mimi na wadanganya msome Samson. Yari umugabo wakuze umunyembaraga w'umunaziri. Alikuwa mwenye nguvu na alikuwa mnasiri. Yari afite imbaraga z'Imana kuva mu kigo. Alikuwa na nguvu za Mungu tokea amezaliwa. Ariko yapfuye akiri muto. Lakini alikufa na ndani mdogo. Arimo nasoma. Na ukisoma
igitabo cy'abacamanza kitabu ya Waamuzi, usanga papasiye cyangwa umugambi w'Imana mu buzima bwe. unakuta ya kwamba mwangalio yake ama mpango ya Mungu kwa maisha yake ntabwo yigeze amugeraho. hakufikia pale. Yari yaravukiye kugira ngo akure Abisirayeli mu maboko y'Abafilisitiya, Alikuwa amezaliwa kutoa wa Israeli ndani ya mikono ya Wafilisti. ariko nunasoma ukagera kuri Sawuli yarwanye nabo, Soma na Dawidi yarwanye nabo, Daudi alipigana nao kandi yari yaratoranyijwe n'Imana. na alikuwa amechaguliwa na Mungu. Umugambi w'Imana mu buzima bwawe ni mwiza, Mpango ya Mungu kwa maisha yako. ariko uyu munsi ngira ngo cyakubwira umugambi w'Imana mu buzima bwawe. Leo kukwambia mpango ya Mungu kwa maisha yako. Ndashakubwira umugambi wa Satani mu buzima bwawe. Nataka kukwambia mpango ya Shetani kwa maisha yako. Haleluya, Amen. haleluya, Amen. haleluya. Amen. Ndashakubwira umugambi wa Satani mu buzima bwawe. Nataka kukwambia mpango ya Shetani kwa maisha yako. Mwese mujya muvuga ngo turi abanyamasengesho, tuba turwana n'Imana idapfa. Tunapigana na leo yaonekana. Jambo ry'Imana mu Efeso mu bice 6 turavuga ngo Mungu kwa Efeso sura 6 mbega ku murongo wa 11 unaanza mstari ya 11. turwana n'imyuka idafatika yo mu kirere, Tunapigana na roho zenye sifa aho hejuru mu ijuru, kwenye hapa kwa anga ya juu. ngo n'ubutware n'ubushobozi bw'abafite ubutware bo mu kirere. Tawala ya wenye nguvu ndani ya hii anga. Ndacakuvuga iyo dusenga tuba turi kurwana. Tunapoomba tunakuwaka tukiona pigana. Naho nzasaba ngo mwambare intwaro zose z'Imana Na ukishuka chini sefaeni silaha zote kugira ngo muhagarare mudatsinzwe mu buriganya bwa Satani. simame bila kushindwa na Zimwe mu utawala. ntwaro z'Imana harimo gusenga. Na kwa sababu ndani ya silaha za Mungu Mungu kuomba. Iyo uri gusenga uba uri kurwanya Satani. Wakati unaomba unapigana na shetani. Satani rero ntabwo ari umusirikare watsinze. Shetani haiko askari mwenye alishindwa. Yatsinzwe mu ijoro ariko ntabwo yatsinzwe ku buzima bwawe. Alishindwa mbinguni, atashindwa kwa maisha yako. Yatsinzwe mu ijoro ariko ntabwo yatsinzwe mu muryango wawe. Alishindwa mbinguni, atashindwa kwa maisha Iyo uciye yako. ku mavuta aza gusenga uyu munsi waje gusoza urubanza kuri Satani. Kicha kuomba leo ni Mungu apige vita shetani. Bakakaje usenga isengesho uhamagara Imana. Sasa naomba ninakuomba Mungu. Uhamagaye na Satani ku buzima bwawe ngaze mu Rwanda. Unaita shetani kwa maisha yako pia mpigane vita. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu ushaka kubivuga ngo Satani ku buzima bwawe. Nataka nikwambie mpaka shetani iko ndani kwa maisha yako. Tumaze igihe dusenga Imana ariko twabona ntabwo dusubiza. Tumemaliza muda tunaomba Mungu lakini inaonekana hatujibiwi. Maze iminsi ibiri usanga asenga Imana agabwira Imana ngo Mana kugira asubizo kandi Mungu ya kwamba nikifunga naomba Mungu kwa sababu kadi sijibiliwa na naomba. maze iminsi ibiri mutima ati Imana nasenze iminsi ibiri hajya nawe ntiwansubiza. Nakumbuka Mungu siku mingi niliomba siku 7 bila kula bila kunywa haujanisikia. Ndongera nsenga itandatu hajya nawe ntiwansubiza. Nikaomba Mungu nikasema Mungu nitibia kunitibia. Ndongera nsenga iminsi ibiri hajya nawe Mana ntiwansubiza. Ile bila kula bila kunywa Mungu Manuka kuri itatu njya kuri ibiri njya kuri umwe ntiwansubiza. nikaenda pamoja Mungu akunitibu. Tuzasenga amasengesho ki kugira ngo twumve. Tutaomba maombi kadi tu Mungu atusikie. Ariko Imana irakumva. Lakini Mungu anatusikia. Ariko icyuma harimo ari kuturwanya. Anatusikia na kuko mwenyewe anatupiga vita. Haleluya. Amen. Twasomye mu gitabo cyo ku bice 5:9. Kutoka ndani ya kitabu ya Kutoka sura 5 mstari ya 9. Jambo ry'Imana ryatubwiye ngo abagabo bategekera uburetwa kurushaho gukomera. Neno la Mungu inasema kwamba muwaletee utumwa tena ikuwa ya nguvu sana. Kugira ngo babe kwita kwa ayo magambo y'ibinyoma. Tunasijali ile maneno ya uongo. Nta kintu kintu Farao yigeze avuga muri Egiputa. Hakuna kitu kingine Farao alisema ndani ya Israeli. Avuga ku Bisirayeli. Juu kusema kwa Israeli. Satani itegeko rimwe gusa. Alitoa sheria moja. Ubategekere uburetwa kurushaho gukomera. Wakuru kwamba utumwa uendelee kuwa nguvu. Kugira ngo batita ku magambo y'ibinyoma. Basijali kwa maneno ya uongo. Umugambi wa Farao kugira ngo Abisirayeli batita ku magambo y'ibinyoma. Mpango ya Farao ilikuwa Waisraeli wasijali maneno ya uongo. Ntabwo kugira ngo batagenda batagucika. Walipotuma mponyoke waende. Kugira ngo batita ku magambo y'ibinyoma. Basijali maneno ya uongo. Haleluya. Amen. Satani arwana cyane kugira ngo tumve ijambo ry'Imana. Shetani Kubera ko ijambo ry'Imana niryo ryabasha kugukura aho uri. neno la Mungu tunaweza kutoa kwenye Rikakugeza aho ushaka kujya. inakufikisha kwa Ijambo ry'Imana niryo ryahamagara ryasezeranye Imana yaguhaye. neno la Mungu tunaweza leta Rikayisohoza mu buzima bwawe. inatumiza kwa maisha yako. Ijambo ry'Imana Mose na Aroni bari bazanye Abisirayeli. Na Mungu Aroni na Mose na Mose walikuwa wanaleta ndani ya Iryo Israeli. jambo Satani yitaga ibinyoma. Njoo yenyewe Shetani alikuwa analeta uongo. Mu ntambara zose Satani arwanya ku buzima bwawe. Vita yote Shetani anapiga. Abashaka ikintu kimwe gusa. Anataka kitu Kugira ngo rero kumva ijambo ry'Imana. tusisikie neno la Mungu.
Uko umuhanuzi nta gisubizo bwako. Kwa sababu unabii haiwezi kukupatia. Amasengesho nta gisubizo yako. Maombi haiwezi kukupatia. Ariko ijambo Imana iravuga ku buzima bwawe utabyumva. Neno lenyewe Utagize. Unajyamo gusohora ubukana. Usohora umusobanuro w'Imana. na unaona kuokolewa. Amen. Amen. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Ijambo. Ni neno. Yitwa ijambo. Yeye ni neno. Unakiriho kitaremwe nawe. Hakuna kenye kipo akipungiwa na yeye. Ibiho byose byaremwe nawe kandi byaremwe muri. Yeye vilikuwa viliumbwa na yeye viliumbwa ndani yake. Igihe yari ari mu isi. Wakati alikuwa duniani. Yagera ku muntu ufite ikibazo. Wakati alikuwa anafikia kwa mtu wa shida. Yamubwiraga ijambo rimwe. Alikuwa anamwambia neno moja. Uwo muntu yaryizera gusa. Ule mtu akiamini Agahita akira. anapona. Ijambo ry'Imana ntabwo bihanura. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo gutegeka. Neno la Mungu alitabiri, lakini neno la Mungu ina nguvu ya kuamuru. Iyo Satani arimo atuma kuva mu nzu y'Imana, atuma utumva ijambo ry'Imana, abagira ngo ugumane ibyifuzo byawe, ugumane amarira yawe, ugume ahantu uri ntuzigere. Ni kusema ya kwamba shetani akitaka utoke nyumba ya Mungu, anataka ubakie na machozi yako, ubakie na shida zako, ubakie na ile tabu yenyewe uko nayo. Kuko ijambo ry'Imana gusa Neno la Mungu tu ryitwa ubuzima. inaitwa uzima. Kubera iki ryitwa ubuzima? Tuya nini inaitwa uzima? Icyari kimaze kugera mu isi, Kenye kilikuwa kimefika duniani. hari ibintu byapfuye mu muntu. Kuna vitu vilikufa ndani ya mtu. Ikintu cya mbere cyapfuye cyari cyitwa ubutware. Kitu kingine moyo yenyewe ilikuwa utawala. Imana yaravuze ngo ibahaye ubutware bwo gutwara isi. Mungu alisema nimewapa kutawala dunia Ibiyirimo byose. na wenye viko ndani. Ariko urebye ubuzima bwacu nubwo dukishije, Lakini ukiona maisha yetu hapa tunaokoka. ubukene buradutwara. Ni kusema umaskini na tumesuzuma. Isuzugurwa n'uko tuyobora. Saulika tena kwa. Ntabwo dufite ubuzima bwacu ngo tubuyobore. Hatuna maisha yetu kutuona. Ahubwo hari ibindi biyoboye ubuzima bwacu. Kisha vitu vingine Aho vinaanza kujyana aho ngaho, kwenye vinakubali unaenda kwa. baba bagera hano ngo ibyo nshaka gukora ntabwo ari byo nkora. Yenye vinataka kupenda haiko ndio yenye vinataka. Bari ibyo nshaka gukora atari byo nkora, ubwo hari ikintu kibinkorera. Kama yenye nataka kupenda sivitende, maana kuna kitu inanitumikisha vile vitu. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana ryitwa ubuzima kubera ko iyo uryumvise. Neno la Mungu linaitwa uzima. Haleluya. Igarura bwa butware wabuze mu gihe cy'itanga. Inarudisha ile utawala ulikosa. Ushobora kuba ufite uburwayi. Unaweza kuwa mgonjwa. Ukumva ijambo ry'Imana rivuga ngo Unasikia neno la Mungu kusema mu mibyimba ye ntihadukirize. ndani ya mapigo yake Iryo jambo ryizeye ile neno pia bihita rizana ubutware bw'urwara mu buzima bwawe. inaleta utawala Ugahita ukira indwara wumva. unapona magonjwa pale pale. Ijambo ry'Imana rero rivuga ngo Neno la Mungu linasema ngo ni ukura mu mukungu asema anatosha ndani ya mavuno, agashyira abantu hejuru, anainua watu, akerekezanya n'abakomeye. anaikalisha. Iryo jambo iyo uryumvise rikinjira muri wowe, Neno lisikia ukagera kwizera iryo jambo ry'Imana rikakura mu mukungu, uvaho waba ukajya hejuru. Iyo ijambo ry'Imana n'umutuye ukwiye gutwara wowe neza. Nta muntu n'umwe wakoze no gusuzugura. hakuna mtu akizaliwa bila sababu. Haleluya. Amen. Imana yanga agasuzugura. Mungu anakatalaka masalamu. Yabwiye yari umutambyi. Aliambiaka Eli alikuwa mwani wako. Amubwira ngo nubwo yari yaravuze ko abantu bazajya bagendera imbere. Hapa nilisema watoto wako watatembea mbele. Ariko nanze agasuzugura. Lakini nimekatala masalamu. Ntabwo ngewe nzotagendera n'abantu basuzugura. Sitatembea na watu wakunisahau. Unsuzugura nanjye azasuzugura. Mwenyewe nilisahau naye atasalau. Niba uremye mu ishusho y'Imana, Imana yanga agasuzugura. Kama umeupa kusura ya Mungu na Mungu anachukia Niyo masalamu. mpamvu waba ukennye waba ukize rero wanga agasuzugura. Ukiwa katili au ukiwa maskini wewe unachukiaka masalamu. Kubera ko kamere y'Imana iri muri wowe yanga agasuzugura. Juu Mungu yenye iko ndani yako inachukia. Ariko Satani ari mu ijuru yigeze kuvuga Lakini shetani ni Mungu alisema kusema. ngo nzazamura intebe yanjye nyishyire hejuru yiza y'Imana. Kiti yangu niinue juu. Satani atangira gusuzugura Imana. Kama akaanza kusalamu. Ubu rero wasuzugura Imana, Mwenyewe salamu. nibuze nawe yagusuzugura, Na uweze kusalamu. agatuma n'abantu bagusuzugura. Hata na watu Ariko iyo wumvise ijambo ry'Imana rivuga ngo wakisikia neno la Mungu na ingororano z'abantu bahabwa icyubahiro, ubukire ndetse n'ubugingo. Igihe utagize umukura wagomba gusuzugurwa. Ariko umugambi wa Satani mambo ya shetani. ni ukugira ngo utita ku magambo y'Imana, Usijali kwa maneno ya Mungu. kugira ngo utumve ijambo ry'Imana. Ni mchongo usisikie neno la Mungu. Satani afite sisiteme y'ubakitse ku isi. Shetani ana system. Mungu sasa alijenga duniani. Kabla Imana tubwira ngo urajye kudahari Farawo.
Biblia inasema ndani ya Egypti kulikuwa Farao. Hakaba abatozaga abantu igitugu cyangwa abari bakabana bari gukora uburetwa. Kulikuwa watu walikuwa wanaongoza watu kwa utumwa. Hakaba n'abitwaga abanyabwenge. Na kulikuwa wakili, Abapfumu na wafumu, n'abakuruka. na watu wa mbingu za ulimwengu ya giza. Hizi ministeri neza zirakora kwa Satani. Hii mabinzi inafanya kazi kwa Shetani. Hakuna desordre hata moja. Egiputa ihagarariye isi y'umwijima. Egypti ni kama ulimwengu ya giza. Farao ahagarariye umwana w'abari wa Satani. Farao anasimamia mfalme wao ndio Shetani. Abo banyabwenge n'abakorikori n'abapfumu, wale wakili na wasuza na watu wenye elimu, abo ni abantu bemeye gukorera Satani babishaka. ni watu walikubalia kutumikia Shetani kwa kutaka kwao. Bemeye gukorana nawe abahinya. Waliitika kutumika nao anawapa. Abo n'abapolitisiye, bandi n'abapfumu, Politisiye wafumu, bandi n'abarozi, wengine tuwalozi. abo bose bafitanye amasezerano yo gukorana na Satani. Wale wote wana haki ya kutumika na Shetani. Hakaba n'abandi bitonda abatwazi igitugu mu bwoko bw'Abisirayeli. Kuna wengine wanachukua utawala kwa wale watoto wa Israeli. Abantu bahawe ryajambo mu bongere n'uburetwa kugira ngo batite ku magambo y'ibinyoma. Wale ndio walipewa neno ya kusema waongezee mtumwa wasijali kwa maneno ya uongo. Abanyijambo ry'Imana ryitwa abatware mu buryo bw'umwuka ari bo dayimoni. Wale ndio Mungu inasema ni watawala wa ulimwengu ya giza. Uyu mudayimoni iyo akugezeho udafite akazi, Huyu pepo akifika kwako naona kazi. yoherezwa kongerera uburetwa utumva ijambo ry'Imana. Akuongezee mtumwa usisikie neno la Mungu. Arakubwira ngo wige gusenga njya gushaka akazi. Anakwambia usiombe wewe tafuta Akazi muri wowe kagahinduka akazi. kazi ndani yako inaleta baraka. Mana ngiye kubabwira muri Yohana ibice bitanu. Ambia ndani ya Wari uko bimeze bityo. hata mambo Nubwo Imana yakubwiye ukabona nta kigere. unaona Mungu Nubwo Imana yakuvuganye nawe ukagira ngo urabeshya. anazungumza na Nubwo umaze igihe usenga ukora uzi urufatiro. pesa Nubwo umaze iminsi usenga uzamuka imisozi. Wirinze ubusubira amagambo ujya mu bintu byifuzo. Ntugire icyo ubona. ona kuna kitu Ariko umunsi wa none lakini urabona ko mukima. Haleluya. Abantu bundi bajya bagira ngo watu wanawasaka ngo nuko hari ikindi kibazo rero bashobora kuba bafite. ni juu ya shida nyingine ambayo wanaweza kuwa kuna. Yesu agera ku muntu wari mu kidendezi. Yesu alifika kwa mtu mwenye alikuwa pale Arangije aramubwira, akamwambia ubundi wowe urashaka iki? wewe unataka kupona, Ubundi wowe urashaka iki? wewe unataka kupona. Aratangira aramubwira ngo urabona Kaanza mwambia unaona iyo amazi yihindukije maji ikigeuka, abandi bakaba bashyiramo maji ikigeuka, wengine wanapata watu wa yewe nta mujye mushyiramo. besi papake wa kurudia ndani. Urabona iyo hari ahantu bavuze ngo baratanga akazi, Ona kama mkofa sibalisema nanjye na deposit ariko ntabwo bajya bamfata. wanapoza karakini habari kama take. Urabona buri gihe nta bintu byo kugira ngo ngire aho ngere yaje. Yote nikitafuta Undi muntu ayifata mbere yanjye. ule mtu anatupa. Abandi bafite ababigize mu kazi, Wengine biko abandi bafite abavugira muri leta, wengine biko abandi bafite bene baba bakire, abandi bafite abavuza, wengine biko na abandi bafite amafaranga babasha gukora ubukwe, na pesa. abandi barasa neza bari gukora ubukwe byakwemera. Ariko njyewe ndakuze ntabwo byakunda. Ariko njyewe nta mafaranga mfite ntabwo bishoboka. Ariko njyewe nta muntu mfite wabasha kumvugira ngo nanjye mbona akazi. Na nicho nipate kazi. Ibyo natwe dutangira kwitwaza twebwe. Wale wote tunaanza Ariko kuharibu. Yesu ari kuvuga nawe. Lakini si yake yeye sikuwa. Ntabwo ikibazo ari uko udafite umuntu umushyugura nawe. Ntabwo ikibazo ari uko udafite umuntu ukurangira nawe wakuze. Ntabwo uzabona umuntu ukurangira kugira ngo urebe abandi bari. Kisha kwenye utafika na wewe. Ahubwo hari umwuka utuma wowe ugumaho ngaho. Unawewe inaacha unabakia Si pa. ikibazo cy'uko udafite abantu. Haiko shida tu au utabaki. Ahubwo ni ikibazo cy'uko Ni shida ya baba. hari umwuka ukuraba. Unawewe anawaondosha watu juu yako. Ukajya wibaza bariya bantu bashaka ko batagusha ubwiza. Unajiuliza wale watu wanaolewa mbona hawajishinde ulimwengu. Kubagura makeup bakawizeye kurusha izabo. Wanauza makeup na mimi nauza ya bei. Babisukisha ibisuko bya bitatu bisukisha ibya Roma. Tuamini na mimi nafuka ya elfu. Abana batwere duciriritse ntikambara neza. Wanavaa mavazi yenyewe. Batandusha ubwenge bakabona akazi nakabura. Wanatafuta kazi mimi na Ikibazo ni iki? ni shida nyingine. Ukagira ngo nuko abantu babarangiye. Unawaza tu niko na watu. Ariko ntagarama. Haiko watu. Yesu yabwiye ngo ntabwo ukeneye umuntu kugira ngo ubaho.
amuterera Yesu kugira ngo dukuraho amuterera Imana kugira ngo dukuraho cyangwa Imana kugira ngo umunsi wa none babwire wise Imana umunsi wa none aho igisubizo cyawe rero muri nzira Rawe kuvugisha ngo Imana iri kubwira barokore iko kukwambia neno la Mungu barokore ibizo kwa mbere anaubiriwa kwa kane siku ya nne cyumweru dimanche no kuri telefone hose bagenda bumvisha hose bagenda bumvisha hose bagenda bumvisha ariko no bumvisha hose lakini hapo nasikia neno la Mungu umunsi udapfa icyemezo cyo kuva mu bantu bumvisha hose siku tatikula sasa mwanatu kwenye utafisikia neno la Mungu ukava mu bantu bakurikira Yesu unatoka mwanatu wa kufuata Yesu ukava mu bantu bajya gutera unatoka mwanatu ukava mu bantu bajya gutera watu wenyewe wanaenda kuanganisha unatoka mwanatu wa kuanganisha ukava mu bantu bajya mu byifuzo unatoka mwanatu wenyewe wanaenda kuanganisha kinjira mu bantu bajya gushaka Yesu azite bajya kumushaka unaingia mwanatu wenyewe wanaenda kutafuta Yesu azabona igisubizo cyawe siku moja utaona siku haleluya uyu muntu nubwo yamaze igihe muri icyo kidende mtu hapa alimaliza siku ndani ya Biblia hazaga marayika agakiza buri muntu malaika alipanda kule na tena kandi marayika ntabwo yazaga afite gahunda n'abo bari bahuriye ule malaika hapana kule na mpango ya uwabaga yaza avuga ngo uyu munsi ni uwanjye uwo munsi yaragiye alikuwa anapona ule mtu mwenye alikuwa anakuta anasema leo ni siku yangu alikuwa uyumvise ko Yesu ari gutaha alisikia kwamba Yesu yuko na pepo Yesu yari ari mu bantu benshi cyane Yesu alikuwa kwa watu wengi ngo aribwira mu mutima akajiambia ndani ya roho aravuga ngo njye nimukuraho gusa akasema kwamba nikimgusa tu nitapona ngo aragenda gikora ku ikanzu ya Yesu ahita yumva ko umubiri wakize sasa alienda na kusa apige nafasi na Yesu akasikia kwamba ndani yake anapona kuna kitu nataka niwape Yesu abaza abigishwa Yesu akauliza wanafunzi yake binde mu muguzi nani amekusa baramubwira ngo wakamwambia mu bantu bangana gutya mu bantu wapata hivi muri iki kivuge buri wese Imana inamukoraho watu mingi watu wote wanakusa muri abo bantu bose baje guterana baje gushaka watu wamekuja kukuta muri abo bantu bose b'abanyamasengesho muri abo b'ingenzi bose bateraniye umunsi ni muri abatamurire mu bagusenya ni muri abatamurire bikumisha muri Imana bose bakora bati ese babo hoya ntabwo ari abateranye bose cyane eshaka umuntu wakumva umutima ugashaka umuntu imbere yawe muri abakinnyi ihagaze cy'Imana avuga ngo arukozeho numva ari benshi hari uwaje afite icyo yagambiriye hari uwaje afite kwizera wowe ubona abanyakora gushaka Mana ndio kwa munsi wa roho iwakwiye kukidereza imbere y'amasengesho nasema ikintu cyitwa Mariya kitu kama machozi ikintu cyitwa Mariya kitu kama machozi ikintu cyitwa Mariya kitu kama machozi Imana ikwiye abantu kukidereza cya Mariya Imana ikwiye abantu kukidereza cya Mariya Imana ikwiye abantu kukidereza cya Mariya Imana Elohim ikwiye abantu kukidereza cya Mariya Haleluya Haleluya Kama Satani